إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين لهذا جزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم وتلين إمال خينيا نيروبي كينيا الراخاني أمانتا نخون وقرتي بيهدو قطامره مرسابيتين إسلون سولولون بكسمال جنسة فانتلا دمبنا فجألا دمبلا فجأنا دي مجد فجأنا دمبلا بك قرتي أمني خينيا كام بي قرتني تان أجت يخو CDF جامتي أبو مكان سان كما مودي ده DF جين شيخ خان دمبلا فجأنا كسي أجي بك قرتي أمني خينيا بقتي كام بي ساني سن تأجت قرتي وان أمني خينيا نتيرجي بيالا الرئيس نيروبي خيسايس هجو غور شوف قرتي الحمد لله أرانتنا تخنني akka biyya teenyaa sanitti gartee ati nama feeteef dhaabbattee kasii hiruun san hin jirtu seeraa jira waa cufaa jira namatti gartee immijiin namatti hin dhiisan tanaafuu duba nuti alhamdulillaahi maashaallahi waan gaarii gartee waan bareedaa waan gartee ummanni keenya irra jiru ummanni gartee baqatee dhufe kun duba waan ajaa'ibaa ammaan tana yeroo ammaatti moyaalee jirra moyaalee gartee keeniyaa tana jirra asitti ammaan tana haala gartee ummanni keenya keessa jiru duba waan babbareedaarra ummata gartee dubartii teenya ta deeyse ta gartee kalee dheengadda torbaan kana keessa warra dee cufa ijaanillee laalle manguddoo gartee dhuftees laalle dargaggeeysa dhufellee laalle waan ajaa'ibaati waan gartee hedduu gartee nama gaddisiisaas ni jirti wani nama rifachiisaas ni jirti wani das nama godhaallee ni jirti alaa kulli haal duuba yaa obboleeyyan keenya waan addaa rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi wayta gartee diin kanarraa dubbatu qabsoon gartee diin kun irra jabaatee ergamaan rabbi salawaatu rabbi islaamu alayhi asiin ga'ee dubbiin jabdu rakkataa gargaaruun nama isaa cinaa dhaabbachuun خركة قرتي جنا دابتشون أنيو رسول صلوات ربي السلام عليه داوال لي قدوته إذن دوبا نتي أمني خينيا بكركة جنا دابتشون تفيفو النجيو إفدن ديس أمني خينيا خورم ودا فيفو النجيو إفدن دي النجيو أنتون تقرتي إفدن ديس تقرتي نما ركة تقرقارتو نما يوم تمتت تقرتي نشوفتي النجيو النجيو إفدن ديس الحمد لله ربي قال لنا أجو مالف جنان نم تكو خالا خنو تقافا ننجرو خالا يجون كيا سبب لا يجو
saba biraa ka gartee nuti nu gargaaraa jennuun hin jiru saba keenyarraa warra afaan kana haasa'u irraa fudhannee irraa fuunee waan goonu goonee huccuus ta'e kophees ta'e nyaataas ta'e irraa fuunee gartee geessineef duuba kuni ni'imaa gartee waan itti gammanurraa lammiin lammiif waan jiru jechuudha. Idan lammiin lammiidhaaf gaachanaan tun waan ajaa'ibaati. Dhugaa nutu igartoo if danda'u nutu alhamdulillahi rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi irra guddaa khayrukum li ahlii je wa ana khayrukum li ahlii irra caalaan keessan nama gartee warra isaatiif jaartii isaatiif toltu dalaguu je akkasumatti ergamaan rabbi salawaatu rabbi islaam alayhi ummata isaa kufaaru qureesh warra rakkate cufa gargaaruu ture cinaa dhaabbachuu ture eenyu rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi cinaa dhaabbachuu ture gargaaruu ture gargaarsi rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi cinaa dhaabbatu waan ajaa'ibaati takkaa gartee namni rakkatee rasuula biratti gartee rakkatee cinqatee hin beeku لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نمنخ وان إسام فدن قداف أين يرجع ربي يجو صلوات ربي السلام عليه إذن قولي دوبا قرتي حالي أكمل قرتي نتيخون أتشيخانة قويا خم أتشيخانة قويا أربعة الرجمة خمسة مرسابات بول قويا أربعة خانة دي خمسة مرسابات بوله خلي مجال بول أكس مرسابات بوله إلى زعامة كشتورة كاونتي قرتي ومتى غرقود داوج سوينه ما شاء الله إساني وجهك رفنه دمبلا فنجلا ممالجت فجأنا دمبلا أشي رفنه مكا كمالي قرتي نمان كبامنه مكان كم أورمو تيماس دمبلا فجأنا يجون أفان أورمو دمبلا فجأنا يجون بيشان غوتة غبان فجأ أوجت شو دمبلا فجأنا يجون بيشان غوتة غبان فجأ أوجت دوبا وانا جايبة وانا دايجو تقرتي بوتان تون بوتا جايبة كان بي قرتي أمني خينيا اتي قرتي قبتي خيستاو ديني لالي برول سيني تكتكا قرتنا فكاتا بيجي خيارتي شرا قرتي إسان قرأتن شرا سنشوفت أول سيني كمالي قرتي وجاسوي نجر را وبليان كي خناوج في خناوج إبسا جابر نو علي راها أيو نو أنغا خنا قرتي لفه ديني دوبا وانا جايبا قمتشو تكمنا رفنينو تي وانا واسني خينيا نوكني واسني خينيا خبيالا أستراليا أمريكا كندا أوروبا بيا عربا كينيا waan isaan nu kannan cufa gartee fuunee dhufne duuba waan isaan gartee nu kannan qotuseen ni ana waan isaan nu kannan fuunee nuti ummata keenya laal ummata keenyaaf gartee maal godhuun fiduun kun hedduu gammachuutti qabna obboleeyyan keenya kunillee gartee nu wajjiin laffaanii خدلقا كابو دلقا دبي خوابر سيسوس غرتي خكا خياهم خو اونلاين رانا دبني فيله ايلين اكنا جي غرتي ديمو فين ديما تيمه اونلاين رانا دبن تو اونلاين دراني نقبت يعني لين تو اونلاين دراني نقبت كسبوك زيبت كل لين غرتي امه فيتي لمي تينيا نما خينيا غرتي دابچون دركما نما خينيا فانغا غونو غرتي انغا دندنيو افان كايو في قمنا يچو namni gartee nama ifiitiif waan qabu harka afaan kaayuu qaba arra warri gartee obboleeyyan keenya kanu cinaa dhaabbate keessaafuu kaayoo oromoo women tayyattu warri jiru gartee Austraaliyaa akkasumatti Minneapolis dubartii Minneapolis wali qabanii nutti ergan Kanadaan akkasuma Ameerikaallee Awurooppaallee بيا عربة اللي والله ربي قرتي إسلام الكيس
ganaan gartee dhufee du'aa isinii godhuuta ganaan dhufee du'aa isinii godhuuta moyaalee ni oowwiti kamale ni oowwiti kalee duuba gartee ummata keenya ol seennee dubbifnee dubartii deeysees wallahi wanni gariin sillee rifachiifti wanni si gammachiisollee numa jira wallahi duuba nutilleen achi kaanee laffaanee dhufuu keenya kun gartee hedduu gartee waan hedduu nama gammachiisaati waan haala gaarii akka malee gartee ummanni keenya dalagurraa hoggu takkallee wanni jiru namni wal cinaa dhaabbachuun wal gargaaruun hedduu barbaachisa namni wal gargaaruu qaba wal cinaa dhaabbachuu qaba qabeelee beela bahuu qaba jechuudha namni gartee usuun qabu qabeelee beela bahuu qaba karakkate rakkoo bahuu qaba namni kun gartee wayita cinqamu rakkoo ummata ifi beekee namni kun cinaa dhaabbachuun barbaachisa akkuma gartee rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi intaloo gartee mushrika makka irraa dhuftee wayita yettee rasuulaan waa takkan qabu yennaan yaaboo namuu waan qabdan jee rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi waan qabdan huccuu tahee nyaata tahee wali qabaa fiiti gartee ganga isii raffe'aaf jeen rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi wali qabee gartee sahabaan cufti darbatanii gangee raffe'aniif nuti duuba nama keenya kana karakkate akka malee ta'e cinaa dhaabbachuun nurratti dirqama cinaa dhaabbachuun nurratti dirqama tanaaf jarri kun gartee rahima keenya waan takka beeka rahima keenya obboleeyyan keenya foon keenya waada laa shakka fi daalika shakkii takka malee foon keenya rahima keenya foon keenyaaf rahima keenya cinaa taa'u dhaabbachuun dirqama nurratti dirqama obsa akkasumatti tanaafuu duuba namni gartee nama ifii jechuu nama ifii cinaa dhaabbachuu waan namni keenya gartee saba ifii tokko karakkate nama kee karakkate cinaa dhaabbachuun dirqama tanaafuu duuba gartee haalli jiru inshallah amma ammatti yoo rabbi jee abbideet isiniif goona haalli gartee jiru gartee ummanni keenya waan garii bikka gartee sanitti wanni isaa maal jettaniin intarneeni laafa akka malee bikka sanitti jechuudha viidiyoo gartee marree jira viidiyoo san gartee isinii post ni goona inshallah peejii irratti post ni goona yoo rabbi jee kun akkasi yoo rabbi jee inshallah viidiyoo gartee khawaraamne post ni goona tanaafuu yoo rabbi jee duuba wanni jiru waan takka takka gartee gorsu tokko walii kanineeti inshallah waan jiru duuba obboleeyyan keenya rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi rahima kanarraa dubbate انت خناني تيمتي مشان خررنا نافوت باي بقاني انا ما بابا شيخ تقدر باي وفادم وفادم نيبانا او ليه كيا شينا صادم شيخ تقدر انا فدني في انا بقى تنافو دبي ان شاء الله يا رب جاي دقيقه واتكو بودا يو دندني انترنت كيسا يو بو بانه ولدي ديبنا جزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم وانجروا قرتي بكجرورا